Bai, Kike, bai, entzuten da, bai ez? Bueno, atzaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Egin behar duguna da apur bat azaldu Arrasateko udalean azkenengo urtietan egin dien edo eman dien pausuak gure baliabide administratiboetatik egin daitekenaren inguruan. Orduan, azkenengo bi aste Arrasate gune tentzionatu izendapena jaso zauen, baina honen aurretik 2024 urtean hasi ginen diagnosi bat egiten, etxebizitzaren inguruan daukagun arazo larriaren aurrean gure eskuetan dauden baliabide administratiboak nola erabili guzti honen diagnosia egiteko alde batetik, eta diagnosiaren barruan gero Garasik esango digu zeintzuk izen dien diagnosi horrek atara duen ondorioak Arrasaten bertan, ez diela beste leku batzuetatik asko aldentzen. Hau da, problematikia arazoa baiara guztian esango neuke oso antzerakoa dela, baina Arrasaten areagotzen da, Garasik esplikauko dau. Eta gero, 2025an diagnostiko hau aurkeztuz jakon Eusko Jaurlaritzari, eta gune tentzionatu izendatu dan momentu horretatik aurrera, hartu behar dien erabakiak, hartu behar dien neurrixak, martxan jarriko ditugu. Haben ez da olako formula magikorik etxe bizitzaren inguruan daukogun afer larri hau edo larri honi irtenbide askar bat emuteko, baina neurri ezberdin askokin uste dugu pairatu leikela apur bat edo etorkizunean 10 urtetara begira edo 15 urtetara begira egoeria eraldatzeko edo iraultza bat egiteko aukera egongo dela. Orduan hemen dauzkagu gure bi hizlariak, eta emango dotzatia hitza Garasiri berak diagnosiaren inguruan hitz egin deixen. Atzaldeon, nik ekintza plana aurkeztu baino gure maikideak aurkeztuko ditut. Pixkat azalduko zuetzen dan gaurko saioan jarraitu behar dugun ordena, eta horren ostean joango gara aletzen gaur honek gaitxuen planaren aurkezpena, diagnostiko hasteko eta ekintza planaren aurkezpena. Decía que yo no voy a presentar el diagnóstico, lo van a hacer los compañeros de mesa, les presento ahora. Y después iremos desgranando cada una de las acciones y lo que tenemos en mente desde el ayuntamiento, cuáles van a ser los siguientes pasos. Entonces, pixkat, gaurko saioa ordena hontan eramango dugu, alde batetik diagnosia, beste bigarren puntuan ekintza plana, ondoren orain zer edo ze pauso emateko asmoa daukagun, eta gero azkenengo galderetarako erronda bat zabalduko dugu. Decía que este es el plan que vamos a seguir a día de hoy en la presentación. Llevaremos a cabo la presentación del diagnóstico, el plan de acción, lo que pretendemos hacer ahora a partir de ahora desde el ayuntamiento, y por último haremos una ronda de preguntas. Aurkezten ditute maikideak, Maiderrek induzku sarrera, Maider alkateak. Eta gero diagnosia gislanetik Imanoles Raolar bizakengo duzku, eta Arrasetik datorren Gilden Txintxurreta Beiteak ekintza plana aletuko duzku. Ordan eurei ematen dut zietitza eta aurrera. Ongi, arratsaldeon, ni Imanoles Raolar naiz, Gislan kooperatibatik nator, eta guk lan egiten dugu datuen zientzian. Esan nahi dut, gu ez gara etxe bizitza arloko adituak, datuak aztertzen gara adituak, eta lan honek, hain zuzen, baldintza bat bete behar du. Hau, prozesu administratibo baten barruan, diagnostiko hau, modu zehaz batean gauzatu beharra dago, dekretu baten aginduz, eta horren ondorioz, herri guztietako diagnostikoak berdinak dira edo berdintsuak dira. Eta nolabait ere guk ekartzen ditugun datuak, kasu honetan konparagarriak eta egiaztagarriak dira. Eta hori kontuan hartu behar da, azterlan hauek guztiak herrien artean berdinak izateko baldintza dutela, eta agian ez dira, Arrasaten bertan dena aztertu behar balitz, egingo litzatekeen azterlana.
Decía que, bueno, que al final el diagnóstico es un trámite que hay que cumplir para solicitar que el municipio vive una situación de tensionamiento de la vivienda y, bueno, pues tiene un guión que cumplir, un guión que seguir por decreto y que, bueno, pues eso al final nos facilita que sea comparable y sea verificable. Y, bueno, pues lo que vais a ver ahora es el resultado un poco de haber seguido ese guión. Aurrera. Beraz, bueno, esan behar dut azterlana, eskatu dezakezue eta osorik ikusi, nik gaur azkar laburtuko dut, eta gainera 20 minutuan egiten saiatuko naiz, nire buruarekin burrukan. Eta, bale. Orduan, esan behar dudana, azken batean udalerria 5 barrutitan banatu dugu, nik orain barrutiei buruz gutxi hitz egingo dugu, baina arrasateren kasuan badaude diferentziak barrutien kasuan eta prezioari lotutako ondoriotan ere badaude. Beraz, zehatzago jakine baituzue zein diren barrutitako egoerak, mesedez, txosten literal hartu. Decía que, bueno, el informe, digamos, segrega al municipio en cinco áreas y, bueno, es importante, lo que pasa es que yo ahora no voy a entrar a los datos de cada área, pues por no entrar en el detalle, pero los tenéis en el informe y los podéis consultar porque sí que hay algunas diferencias interesantes. Vale, lehenengo datua, Arrasatek azkenean, urte hauetan, 22.000 biztanle ditu, baina 2000 urtetikan galdu ditu 1.236 biztanle, ezta? Eta, bueno, azkenean, ia 2000 gehiago dira 50 urtetik gorakoak, eta nolabait ere, 24 urte artean, 2250 gutxiago daude. Aldaketa garrantzitsu bada. Gainera, atzerritarren indizea ere 0,4 izatetik, ehuneko 16,4 izatera pasada, eta, bueno, bereziki lehenengo barrutia, pixkat mapara etortzen baldin bagara, lehenengo barrutia, kasu honetan, ikusten duzu erdi-erdian dagoen hori da, alde zarra bete-betean harrapatzen duena, ez da. Decía, por tanto, que, bueno, en estos 25 años, pues, bueno, Arrasate ha perdido, en este caso, pues 1.200 habitantes y, en consecuencia, también la población es bastante mayor. O sea, el número de personas con más de 50 años, pues, ha aumentado en 2.357 personas y el de las personas entre 20 y 34, los jóvenes en este caso, pues se ha reducido en 2.250 personas. También ha aumentado bastante el índice de personas nacidas fuera del Estado, que ha pasado de casi ser el 0 a ser el 16,4 y sobre todo este crecimiento se ha concentrado en la sección 1, que es un poco la que como veis en el mapa, pues está en el eje en medio del mapa, ¿no? Hori izan da beraz. Aurrera, bueno, eta egia da, ikusten duzen bezala, sekzio batzuk biztanleria irabazi egin dute, baina gehienek edo galdu edo mantendu egin dira. Grafikoan garrantzitsua da ikustea, eta oso datu importantea da, 2000 urtea eta 2008 bitartean, Arrasatek biztanleria galdu egin zuen. Badakizue, gero hor, halako batean, manufakturaren krisia etortzen da, Fagor Etxetresnak eta abar, eta 2020 arte Arrasatek ez du hazkunderik. Eta 2022tik aurrera hazkunde handi bat dago. Orduan, egingo ditugun proiekzio guztiak azkeneko 4 urtetako hazkundean oinarritzen dira. Hau garrantzitsua da, baina gogoratu bisio historikoa. Biztanleria galdu egiten da. Hazkunde ekonomiko garaian, kreditua eta, bueno, zegon garaian, etxe bizitza gareiki ziren garaian, dabar, Arrasatek biztanleria galdu egin zuen. Decía que al final es importante ver un poco cuáles han sido los ciclos desde principios de siglo y hay una primera etapa donde se pierde población, que es digamos, la época donde, bueno, pues ahí fluye el crédito y ahí, bueno, pues se construye mucha vivienda. Luego hay un periodo, digamos, donde se estanca la población y los últimos 4 años donde la población ha subido bastante. Y ese crecimiento es el que luego vamos a aplicar en las proyecciones para el futuro. No se puede hacer de otra manera, pero sí que quisiera que tuviese presente que, bueno, el número de habitantes pues tiene dinámicas y no es constante, ni, digamos, podemos pensar que en el futuro lo vaya a ser. Aurrera, bueno, begiratzen baditugu altak eta bajak, alegia Arrasaten zenbat jende alta eman duen herrian bizitzen jartzeko, azken urte hauetan, eta zenbat jende joan den, bueno, ikusten duguna da, joan direnak eta etorri direnen artean, 583ko saldo positibo badagoela. Gehiago dira etorri direnak, joan direnak baino, ia 600 lagun.
Baina, hor, 2000 eta 2010 urtean artean galera egon zen, mapan ikusten duzu marra beltza azpiti doala, ezta? Eta, nolabait ere, ez, gero 2022 2024 azkenan 3 urte horietan 1192 biztanle irabazi ditu Arrasatek, galdu dituenak, baino hazkunde handia da lehen esan dudan bezala. Eta eraberan ere ikusten dugu alta horiek zeintzu diren, dira 5.000 eta gehiago 20-34 urte arteko personak. Ezta? Eta gero 35 eta 40 artean dira beste 3.600. Eta horien artean 4.750 atzerritik etorriak dira. Esan bezala, 4.750 alta atzerritik edo estatutik kanpo etorritakoen zera, ezta? Kontuan hartu bestalde, ere hitz egiten dugunean, estatutik etorritakoak eta atzerritik etorritakoak, estatutik etorritako asko dira estatutik kanpo jaio direnen seme-alabak, nazionalidade espainola dutenak. Beraz ez da, Espainiatik immigrazio bat dagoela, 60ko hamarkadan, 70koan egon zen bezala, baizik eta beste migrazio mota bada. Decía, por tanto, que entre las altas y las bajas, pues hay un saldo, hay una migración positiva de casi 600 personas, esto va por periodos, pero entre el 2022 y el 2024 tenemos un crecimiento de 1.132 personas positivo, 1.132 más que han venido que las que se han ido, ¿no? Orduan, esto nos deja un saldo que sobre todo es población joven, una gran parte es nacida fuera del Estado, pero aparte los que vienen con nacionalidad española normalmente también son hijos de esa población que nació fuera del Estado. Ez nahi luzatuko grafikoan, hemen ikusten da, importantena zer da, herritik joan diren 125, 20 eta 34 urte arteko personak izan dira. 4.000 lagun, 4.500 da, 21 joan dira, 20-34 urte artekoan. Datu garrantzitsua da, ze pentsatzekoa da, etxe bizitza tartean dagoela, ezta? Eta gehienak gainera joan dira Debagoienara, edo Gipuzkoako inguruko herrietara, eta Gasteizera. Horregatik gure hipotesia da, etxe bizitza beharrak eragindako migrazioa dela. Eta, galdu irabazi horretan, gehienak, Arrasatek irabazi egindu inguruko herritatik eta Gipuzkoatik Gasteizekin izan ezik. Gasteizen arrasatearrak gehiago dira joan direnak, etorri direna baino. Hor, 380 dira EAE osoan, 280 dira Arrasatekoak. Eta saldo positibo handiena, dudari gabe, Ego Amerikarekin dago. Eta kasu honetan, 1.673 gehiago dira. Decía, en definitiva, que entre la población que ha dejado el municipio, hay un número importante de personas entre 20 y 34 años que se han trasladado o a otros municipios de la comarca, a algún municipio de Guipúzcoa o, si no, a Gasteiz. Y ahí vemos donde, seguramente la problemática de la vivienda ha provocado esos movimientos de población en edades juveniles. Bale, bizikidetza unidadeak, alegian jendea elkartzen denean bizitzeko, ezta? Ze gertatu da, bizikidetza unidadeen kopurua handitu eginda, etxe bizitza beharra bizikidetza unidadei lotuta dago, eta nolabait ere, badakiguna da, 122 hazi dela, grafikoan ikusten duzu, hori oso garrantzitsua da, eta beraz, 1.211 unidade gehiago daude, 9.710 unidade daude gaur egun, kasu honetan, 2009an baino, 1.500 gehiago. Decía, en definitiva, que por tanto, las unidades familiares cada vez son más pequeñas y además ha crecido la población y por tanto tenemos más unidades familiares que del 2009 aquí son ya 1.400 y pico más, con una media de 2,4 personas por unidad. Gero egingo dugu prospektiba. Gazteen emantzipazioa, ez naiz sekzioekin sartuko, baino, 3.777 gazte daude, kasu honetan 18-34 urte artean, eta horietatik 1.293 emantzipatuta, 126. 126ko emantzipazio datua altua da. Badakit, hemen zaudeten gazte gehienentzat bajua dela, baina oro har Gipuzkoako udalerrietan ez dago horrenbesteko emantzipazio tasarik. Eta, egia da, badaudela barruti batzu emantzipazioa handiagoarekin, bestea txikiagoarekin, segun etxe bizitza mota, prezioa eta aukera.
Decía al final que hay 3.777 jóvenes entre 18 y 34 años en Arrasate, de los cuales, en este caso, el 36,9% está emancipado, que viene a ser 1.393 jóvenes. Es un índice bastante alto, sobre todo en comparación a otros municipios de Gipuzkoa. A nivel de prospektiba, ze esango dugu, azkeneko lau urteetan biztanleria gora egin badu, 2040ari begira, ikusten dugu biztanleria 10% haziko dela. Eta gutxi gora bera, 24.000 biztanlera iritsiko da, 2.250 persona gehiago, eta 1.000 bizikidetza unidade gehiago. Hori da, momentu honetan, gero ikusiko dugu pixkat zera piramidea, baina, eta bizikidetza unidadeak txikiagoak izango dira, hori ere egia da. Dena den, biztanleria hasiko da, migrazio mugimenduak azken urteetan bezala jarraitzen badu. Ikusten duzu grafikoan, ardatz bat gora doa. Hori da, saldo migratorioaren eragina. Saldo migratorio ez da atzerritik etorriak, saldo migratorioa izan daiteke inguruko herrietatik etorriak, bai? Migratorioa, Arrasatera etorri direnak. Mantentzen bada orain arte bezala, gora egingo du. Gelditzen bada, ikusten duzu, hazkunde vegetatiboa guztiz negatiboa da. Al final, lo que tenemos delante es que hay una perspectiva de crecimiento del 10% en relación al crecimiento que ha habido estos últimos 4 años. Ahora, si quitamos el aporte del saldo migratorio de gentes que vienen de otros continentes o de otros municipios, pues el saldo vegetativo de Arrasate es muy negativo, que es lo que veis ahí, una u otra. Bai? Gaur egun, gero perspektiba ingo dugu. Eta ikusteko azkar, piramide demografikoa 2040an hori izango da. Marra gorria jarri dut ikusteko marra beltza da gaur egungo maila, bai? 2040an, hortxe, hogei eta berrogei urte arteko taldea handitu egingo da. Esan nahi du, etxebizitza eskaria hazi egingo dela, bai? Digo al final que la pirámide demográfica lo que nos está diciendo, esta es para 2040 y marco de rojo precisamente el grupo de edad en el que va a crecer muchísimo, que es el grupo de edad entre los 20 y los 40 años. Y ahí veis por grupos de 5 años cómo la línea negra nos indica dónde estamos ahora y dónde vamos a estar en el 2040, lo que nos da el color, ¿no? Orduan hor, hazkunde handia. Vale, maila sozioekonomikoan, familia errenta, Arrasaten 52.000 euro dira. Debagoienan 54.000, beraz Arrasate bakuxeago dago. Eta Gipuzkoan ere 54.000, ez da? Claro, ze gertatzen da, eta hemen datu bat garrantzitsua dago etxebizitzaren prezioari begira eta gauzoi begira. Familia burua, errenta nagusia gizonarena denean, Arrasaten 55.000 dira errenta erabilgarria. Aldiz, emakumea denean, 37.000. Begira ze diferentzia. Familia batean, errenta nagusia emakumeak ekarri, ala gizonak ekarri. Digo que al final la renta media de Arrasate está en 42.000 euros, que es 2.000 euros más inferior que la media de Debagoiena y de Gipuzkoa, pero lo que sí hay que mirar bien, y es importante, es que la renta, cuando el aporte principal de renta en la familia lo hace la mujer, es 7.000 euros menor que cuando lo hace el hombre. Y esto significa que seguramente hay colectivos que, digamos, tienen unas dificultades económicas mayores de acceso, y que es de lo que se trata este estudio, de que podáis tener esa información para después pensar qué hacer, ¿no? Pues guk azpimarratzen duguna da, emakumea denean, 7.000 euroko diferentzia importantea dela, garrantzitsua dela, gero ikusteko tensionamendua ze mailatan dagoen, bukaeran ikusiko dugu. Etxebizitza parkea ere, 10.000 etxebizitza, eta 2010-etik ona, 1.000 etxebizitza gehiago egin dira. Hazkundea, Gipuzkoa baino pixka bat handiagoa izan da, ezta? Gero datu garrantzitsu bat, etxebizitza nagusiak dira 168. Bai, hau garrantzitsua da, ze 12-11 da beste erabileretarakoa, hori oso bajoa da. Arrasaten etxebizitzaren erabilera intensidadea oso altua da. Badaude udalerriak Gipuzkoan 18%rekin, adibidez, hutsak edo erabiligabekoak. Eta etxeen 163an persona bat edo 2 bizi da. Hori ere garrantzitsua. Ez gaur egungo etxeen erabilera, ez da orain dela 40 urtekoa, bai? Digo, al final, que en Arrasate hay 10.000 viviendas, ha habido un crecimiento casi de 1.000 viviendas más desde el 2010, y el crecimiento es algo superior al de Gipuzkoa,
Pero un dato importante es que el nivel de ocupación de la vivienda es del 88% y es un índice muy alto, o bastante alto, creo que berriro. Y es bastante alto, digo porque hay municipios, pongámonos municipios de la costa que tienen otros usos de la vivienda, donde el número de vivienda vacía puede llegar al 18% o más. Kasu Gorlizen, 50% utzik dago, udan erabiltzen da. Ongi, orduan Arrasatek ezaugarri hori oso importantea da, erabilerak intensidade handia du. Eta, y el 63% lo ocupa una persona o dos, en relación a, digamos, el uso que se le daba a las viviendas hace 40 o 50 años y al que se le da ahora, ¿no? Vale, a nivel de antzinatasuna eta horrelakoa, bataz beste 45 urte ingurukoak bezala, eta, egia da, etxe bizitza zaharrak eta berriak konzentratzen direla zona diferentetan, ez nahi luzatuko, mapan ere ikusi ditzakezue gero txostena eskuratzen baduzue, baina, badakizu ongi, zonaka nola doazten etxe berriak eta etxe zaharrak. Erabilera aldetik, Eustatek ematen duen datua da 1,11 direla, lehen aipatu dut, 1,11 direla, Debagoienan 1,13 da, Gipuzkoan 1,14. Beraz, ikusten duzu Arrasate, lau bat puntu bajoago dago etxe bizitza hutsen indizea, ezta? Barrutik begiratzen badu gure, egia da, etxe bizitza hutsen intensidadeak diferenteak dira, eta lehenengo barrutian eta bigarren barrutian dela zentro-zentroa eta, densidadea handienekoa, hor, 10%tik bera dago. Hau, esan bezala, datu garrantzitsua da. Ez gabiltzala esaten, beste herri batzutan bezala, baserriak hutsik daudela, hemen, ari gara esaten, okupazio oso altua dagoela herriguneko auzoetan. Eta beraz, aukera gutxi. Digo que al final las viviendas donde no hay ningún empadronado, y esto sí que me gustaría recalcar, euskaraz ez dut esan, baina es el hecho de que esto, digamos, el estudio es específico sobre el padrón y lo hemos hecho vinculando las personas que hay empadronadas en el municipio en relación a la vivienda. Esto de esta manera no se ha calculado nunca y sí que podemos decir fehacientemente que cuando se hizo el estudio, digamos, había 1.045 viviendas que vienen a ser el 9,7 de Arrasate, donde no había nadie empadronado. Eso no quiere decir que no estuvieran en uso, pero que no había nadie empadronado. Y eso luego por secciones también varía muchísimo y sabéis que, digamos, en las secciones del centro la intensidad es muy alta es inferior al 10%, que ya es mucho, es una intensidad grande. Vale. Inek beste modu batera neurtzen du, ez naiz hor sartuko, eskari aldetik, eskari aldetik, 53 eskaera 1000 biztanleko. Esan behar dut, hau da, etxebiden erregistratutako personen indizea. Eta Debagoienan bajoagoa da, eta segurazki Donostialdean bikoitza da. Datu garrantzitsua, eskaera, 1000 eskaera, 1180 eskaera hauen, 160 herritarrak dira, herrian erroldatuta daude. 140 ez. Ez du esan nahi, ez direnik herritarrak, esan nahi du agian ondoko herrian bizi direla, kontuz, Beste alde batetik, 189 alokairuan eskatu du. Hau da, intensidade ekonomiko txikia eskatu du. Garrantzitsua hori ere. Eta gainera, eta hau, 150 diru sarrera ertaina altuak dauzka. Disponibilitate ekonomikoa ere badauka. Beraz, etxe zailtasunak ditu, etxe bizitza eskuratzeko errenta maila bajukoak eta ertainekoak ere bai momentu honetan Arrasaten. Barkatu, eta, gaizki eman dizu datu. 156 dira errenta maila apalekoak edo ertainak. Hau da, diru sarrera txikiko jendea da, etxeak eskatzen ari diren gehienak. Herri batzuetan, kostaldeko herrietan, hau ez da horrela. Errenta ertainak eta errentaren altuak ere adierazten dute premia. Arrasateren kasuan, gehien bat errenta bajuak dira.
Eta hori kontuan hartu behar da, eskaintzak ere lantzera. Cuando decía al final que el nivel de demanda se mide en relación a las inscripciones que hay en Etxebide, en el caso de Arrasate está en torno al 53%, que es más alto que en los municipios de la comarca, pero viene a ser la mitad de lo que hay en la comarca de Donostialdea, ¿no? De todas maneras, sí que es importante tener en cuenta que un 60% de la demanda es de gente empadronada en el municipio, que además el 89% lo está solicitando en alquiler, quiero decir, en intensidad económica baja o relativamente baja, y otro dato importante, y es que más de la mitad son personas de ingresos bajos o medios bajos. Garrantzitsua hori. Salerosket aldetik ere, urte hauetan, ikusten duzue, hor grafikoan ikusten da, intensidade diferenteak egon dira, etxe bizitza berriekin hor egon da beltza, eremu beltzan ikusten da, badagoela hor 2008-2010 inguruan igoera bat, oferta egon delako, azken urtetan ere egon da, baina batez ere mugitu dena da, bigarren eskuko etxe bizitzen merkatua. Prezioak igotzen joan diren neurrian, bigarren etxe bizitzako bloke ubela, bloke morea, ikusten zuen nola mugitu den. Ez dauzkagu Arrasateko prezioak estu egin genuenean ez zeuden, eta badakiguna da Debagoienan bataz beste prezioa 186.000 euro zirela. Ez du esan nahi Arrasaten horrela zirenik, kontuz. Baina hau dena dira bataz bestekoak, kontu. Eta adibidez, Gipuzkoan 285.000 ziren. Bai, orduan, nabait ere ikusten da Arrasateko prezioak joagoa dira, baina segun zer, noski. Vale. Bai. Decía que al final, bueno, pues digamos ha habido 4.000 compraventas desde el 2004, donde, bueno, pues una parte importante han sido viviendas nuevas, veis ahí los bloques negros, es cuando ha habido compraventa de vivienda nueva, pero que ves que sobre todo ha aumentado es el bloque morado, que es el que de las viviendas de segunda mano, digamos. Entonces, bueno, pues se ve que en la medida en que han ido subiendo los precios, pues se ha movilizado bastante la compraventa y han crecido los precios. No tenemos los precios de Arrasate por un requisito que había en su día de que no se informaba sobre áreas menores a 40.000 habitantes, pero sí que tenemos el precio medio de la vivienda de Debagoiena, que viene a ser 196.000 euros, que es una media, que eso no quiere decir que la vivienda esté a ese precio. Y bueno, pues por ejemplo, comparando con Guipúzcoa, pues hay una diferencia de 90.000 euros inferior. Vale, hau ez dut zehatuko, vale. Alokairuan, bueno, 2011an 8% zen, 681 etxe bizitza, eta 2023an 15%. Beraz, bikoiztu eginda alokatutako etxe bizitzen kopurua, ezta? Eta 2020 beraz 1295 etxe bizitza daude alokatuta Arrasaten. Eta ikusten dugu, bueno, etxe bizitza normalean gainera, etxe bizitza zaharrenak eta izaten dira horrelakoetan. Eta errenta mailan ere 130ko hazkunde bat egonda. Bueno, bataz besteko errenta 647 euro direla esaten badizuet farra ingo diazue. Baina, bueno, registroetan, eta gu behartuta gaude Jaurlaritzako registroan registroko datuak ematera kasu honetan, 647ko bataz besteko bat ateratzen da. Debagoienan ere 130 hazi da, Gipuzkoan 124. Beraz, ikusten dugu Debagoienan prezioak igo direla, Gipuzkoan baino gehiago, intensidade handia hartu duela. Decía, bueno, que al final, pues en Arrasate, desde el 2011 al 2023, pues digamos, se ha doblado el número de vivienda alquilada, que en su día estaba en torno al 8%, ahora está en torno al 15%, que vienen a ser 1.295 viviendas cuando se realizó el estudio, ¿no? Que habitualmente también son las viviendas de mayor antigüedad. Y a nivel de renta, pues ha habido un crecimiento de la renta de un 30,7%, según el registro de fianzas del gobierno vasco, y bueno, pues el crecimiento ha sido parecido al de Debagoiena, pero vemos que es superior al que ha habido en Guipúzcoa, por ejemplo. Entonces vemos que hay una intensidad de demanda de vivienda en Arrasate y Debagoiena pues más alta que en su entorno. Vale, edukitzailea handiak. Badakizue, udalak aukera dauka edukitzailea handiak baldin badaude, definizioz dira 10 etxeren jabe edo gehiagoren jabe direnak, ez? Udalak dauka
aukera, eskatu dezake bostera jeiztekoa, eskatu dezake, eta bostera jeiztzi eta gero neurri bereziak aplikatzeko etxe jabe hoiei. Zer da, horrezaten daude, 25 etxe jabe haundi. 10 etxe baino gehiago dauzkatenak, barkatu, 5 baino gehiago dauzkatenak. Eta horien artean daude Jaurlaritza, Etxebide, Udala eta halako organizazio batzuk. Baina hortik kanpoko enpresak ere badaude. Orduan, kasu honetan 684 etxe bizitza daude etxe jabe handien esku. Orduan, badira nahikoak horre eraginezkero merkatuan prezioan eragiteko. Orduan, baloratu beharko du Arrasateko herriak, etxe jabe handien indizea edo kopurua jetxi nahi duen eta aplikatu nahi dituen neurriak. Decía que, al final, digamos, la normativa vigente permite que el municipio pueda declarar a grandes tenedores, a propietarios con más de 5 viviendas, que en este momento están 10, en Arrasate hay 25 propietarios con más de 10 viviendas, entre ellos el Gobierno vasco, Etxebide, Udala, el Ayuntamiento y demás, y otros particulares y también algunas empresas. Entonces, son 684 viviendas que tendréis que valorar si merece hacer el requerimiento de que se baje el número de grandes tenedores y de esa manera poder activar algunos recursos que hay en este momento para que saquen esas viviendas al mercado, las pongan en uso. Etxe bizitza publikoan, Arrasaten daude 1157 etxe bizitza, baina horietatik ja 289 deskalifikatuta daude. Eta gero, horietatik babes ofizialekoa dira 1000 eta etxe bizitza soziala dira 151. Decía que al final, hay de las 1157 viviendas que se han construido, ya 289 ya están descalificadas, es decir, ya están en el mercado libre, no son vivienda protegida, se construyeron fueron construidas en concepto de protegida, se adquirieron en concepto de protegida, pero en este momento ya no lo son. Y de esas, 141 son viviendas sociales y el resto son viviendas de protección oficial. Eta amaitzeko nire aldetik. Ez dakit denborarekin nola nabilen, baina tira. 18 josuz. Badagizu hemen bi indize neurtzen dira. Bat, etxe bizitzaren kostea eta gero konsumoen kostea. Konsumo eta gastuen kostea. Etxe bizitzarena KPI-a baino gehiago baldin bada, tensionatua konsideratzen da. Arrasateren kasuan, errenta 23,9 igo da 2017 eta 2022 artean. Urte horiek garrantzitsua dira, ze urteetan izan behar du. 23,9, KPI-a 16,5 igo zenez, 3 puntu baina gehiago handitu da errentaren prezioa eta beraz konsideratzen da tensionatuta dagoela. Gastuari dagokionez, 2021ean, eta hau ere derrigorri izan behar da urte hori, eta ez galdetu zergatik, ez da zalpenik, 2021ean, Arrasateko batazbesteko soldataren aurrean, argia, ura, gastu hori guztiak, gehi alokairua, batazbesteko errentaren 25% zen, eta beraz, ez du betetzen baldintza hori. Zer gertatzen da? Errenta nagusia batazbestekoa izan beharrean, emakumea nagusi den familietako errenta balitz, ja 30%era iritsiko litzateke. Baina ez da kontuan hartzen. Baina ja hor, esan parametro hauen arabera, noski beti, esan ahal izango genuke tensionatuta dagoela. Baina hartzen da batazbesteko familia eredu estandarra edo klasikoa. Eta gero, kontuan hartuko bagenu, bakarri bizi diren personen errenta, hori lehen pasa egin zait esatea, bakarri bizi diren personen errenta, bakarri bizi direnak bere diruzarreren 50,5% jarri beharko luke etxeko gastuak ordaintzeko. 50%aren oso gainetik. Decía que al final los criterios de tensionamiento o para que se declare el municipio tensionado básicamente son dos. Uno es el coste, digamos, de la vivienda que se mide a través del coste del aumento del precio del alquiler, que en el caso de Arrasate entre 2017-22 ha sido un crecimiento del 23,9%, es decir, pues 8 puntos más, 6 puntos más que
el crecimiento del IPC y, por tanto, es evidente que Arrasate es un municipio tensionado, aparte de toda la información que hemos visto, todos los datos que hemos visto. Pero hay un segundo indicador, y ya solo con eso Arrasate cumple, pero hay un segundo indicador que también lo podría permitir, y que es el de los gastos de la vivienda del 2021, que tiene que ser del 2021. Y en este caso, en relación, digamos, a la renta media familiar, es del 25%. Antes os insistía en el dato de que cuando es la mujer, digamos, la renta, el aporte principal de la renta de la familia, digamos, baja bastante. Hay una diferencia de 7.000 euros con respecto a cuando él es el hombre. Y ahí, pues, si aplicáramos ese criterio, que en este caso no se aplica, pero lo dejamos por escrito, es el hecho de que sería un 30% de los ingresos. Y ahí ya estaríamos hablando de una situación tensionada o muy cercana al tensionamiento, que basta con que se actualice el IPC la semana que viene para que ya, o los sueldos, para que ya Arrasate esté, incluso en este indicador, esté por encima. Pero también me gustaría que os quedarais con un segundo dato también que no recoge, digamos, el estándar, pero que lo incluimos en el informe, y es que aquellas personas que viven solas, en este caso tendrían que dedicar un 50% de sus ingresos a los gastos de vivienda. Quiere decir, calefacción, agua, luz, alquileres y demás. Y como hemos visto antes, digamos, las solicitudes de vivienda pública, una gran parte eran personas de renta baja, y además lo estaban requiriendo, en un 80, casi un 90%, lo estaban requiriendo en alquiler, es decir, en intensidades económicas bajas. Vale. Orduan, honekin amaitzen dut, eta zerbait esan behar baldin badut, kasu honetan, kontu egin, Arrasate handitzen ari da saldo migratorioari esker, eta azken urtetan Arrasate ari da etxebizitza eskaintzen inguruko herrientzat ere bai. Azkeneko 4-5 urteetan. Eta horrek, noski ondorio asko ditu, Arrasateko biztanleri gaztea handitu egingo da hurrengo urtetan, behintzat herrian geratzen bada bizitzen, handitu egingo da hurrengo urtetan, eta bizikidetza unidade gehiago egongo dira, beraz, etxebizitza beharra edo unidade beharra ere hazi egingo da. Decía en definitiva que, que este crecimiento se debe al saldo migratorio positivo de gente que viene de otros municipios y otros continentes, y en este caso, pues eso ha facilitado un crecimiento poblacional que en los próximos años se va a consolidar, como hemos visto antes, y con ello, pues evidentemente, pues digamos, tanto la emancipación de las personas que puedan vivir solas, como el número de unidades familiares, y todo ello va a tensionar más aún la vivienda en el municipio. Tori esan da, eskerrik asko. Orain, bai, kaixo merkatu. Haupa. Ni Guillen Txintxurreta naiz, Erraz Arkitektura eta Hirigintza bulegotik nator, Donostin errotutako bulegoa da, eta, guk gehien bat, hirigintza, mugikortasuna, hiriplangintza eta holako zelaietan mugitzen gara, eta, komentatu dugun moduan, eremu tentsionatu deklaratzeko dokumentuak bi parte dauzka, bata da diagnostikoa, eta diagnostikoa betetzen baldin baditu hainbat ezaugarri, eremu tentsionatu deklaratu daiteke, eta orduan ekintza plan bat beharrezkoa da. Ekintza plan hori, da pixkat guk lan duguna hemengo Arrasateko udalarekin batera, eta, komentatu den bezala, ez dago neurri marabilloso bat dena konpontzen duena, badago neurri ezberdin askoren bitartez egin daiteken olako pixkat amalgama bat, eta leku ezberdinetatik gauza konpontzen saiatu daiteke. Decía, yo soy Guillén Txintxurreta, vengo de Erraz, un despacho de arquitectura y urbanismo de Donosti, y que, junto con la parte del diagnóstico, está esta segunda parte, que es el plan de acción, que plantea una serie de medidas de cara a afrontar esta problemática de la vivienda desde muchos aspectos diferentes. No hay una única solución, hay diferentes salidas que pueden ayudar a paliar, que no solucionar. Esto yo lo dejaría claro porque la solución es muy complicada dentro de
de este sistema que tenemos, pero ayudar a paliar las problemáticas de la vivienda. Bueno, pixkat, abiatzea hausnarketak aurreko ondorioekin batera datoz, orduan da jarraitu garia. Eskualde mailan egonda saldo positibo bat Arrasaten, horrek bere zentzu naturalagatik presio gehiago eragiten du hemen dagoen egoeran. Gero badago beste situazio bat, da azken urteetan eraiki den etxebizitza gehienak erosketara bideratuta egon dira, eta erosketa prezioak oso altuak izaten dira, nahiz eta etxebizitzaren salmenta medioa baxuagoa izan, etxebizitza berriaren erosketa prezioa nahiko altua da. Horrek dakarrena da, hor jabetzan sartu ezin direnak alokairura bideratzen direla, eta dagoen alokairu parkea egonkor egonda, gero eta presio handiagoa egoten da alokairu horren gainean. Horrek ere eragiten du segregazio sozioespazial bat, non errenta altuko edo ertain altuko jendea leku batzuetara doan bizitzera eta errenta baxukoak beste leku batzuetara bideratuta egoten diren. Horrek oraindik ez dauzka situazio beste leku batzuetan egoten diren segregazio egoeraren zantzu berberak, baina lehenengo segregazio sozioespazial irudi bat ematen egon daiteke. Orduan, neurrietako batzuk ere badoaz bideratuta hainbat metodoren bitartez, saiatzera pixkat berrorekatzen egoera. Eta, komentatu den moduan, gaur egun dagoen eta tradizionalki egin den etxebizitza parkeak ez dio modu eraginkorrean edo modu guztiz egokian erantzuten emantzipazio beharra duen jendeari. Honek esan nahi du, komentatu da, alokairura bideratuta egon, eskari asko dago alokairuan jendea joateko, familia unitateak gero eta txikiagoak dira, jende gazteak emantzipazio beharra dauka, eta normalean promozio, gaur egun erekitzen diren promozio berriek, edo azken urte luzetan ereki direnek, egoten dira familia eredu tradizionalera bideratuta tamaina erdi altuko etxe bizitzak, garajea bai edo bai, bi kotxe inkluso, badago modelo bat, orain arte garatu dena, eta batzutan zaildu egiten duena, emantzipazio fasea, bizitzako fase ezberdinetan dauden behar ezberdinak. Familia txikitzen direnean ere bai, igual beste salto bat emain daiteke, txikiago batera, liberatuz berri bat, familia bat sartu da. Orduan, arazioak asko dira, ezberdinak daude, eta ekintza planen bitartez ikusiko egun nola saiatuko garen erantzuten bakoitzari. Decía que, tres puntos rápidos para introducir el plan de acción que vienen en la línea de las conclusiones del diagnóstico, que es que Arrasate está ganando población, lo cual genera ya de por sí mismo un aumento en la presión del parque existente de viviendas, tanto en el modelo de compra como el de alquiler, pero hemos visto que se dedica que la mayoría de las nuevas promociones están dedicadas a la compra y por ello la gente que, una compra que tiene unos precios muy elevados, entonces toda aquella gente que no accede a la propiedad, y hemos visto que mucha del saldo migratorio que tenemos es de rentas medias bajas, toda esa gente acaba ejerciendo una mayor presión sobre el mercado de alquiler, lo cual ha repercutido en este repunte en los últimos años. Y eso también lleva a un inicio de segregación socioespacial entre aquellos que sí que tienen la capacidad de acceder a propiedad, que se concentran en unas zonas, y otros que al no poder hacerlo se concentran en zonas más antiguas y con viviendas más viejas. Entonces sí que, sin ser grave todavía, sin ser muy notorio, empieza a haber unas primeras pinceladas de segregación socioespacial también en municipios como Arrasate, cosa que ocurre en todos lados también, hay que decirlo. Y por último, que la estructura del parque residencial no responde del todo a una gran parte de la población que necesita acceder a la vivienda, en parte porque no hay oferta de alquiler o hay una oferta de alquiler limitada, pero también porque los modelos propios de arquitectónicos, los edificios, tienden a ser o a reproducir el modelo de familia tradicional de vivienda con 3 habitaciones, parking de coche obligatorio, que hace que mucha gente, que sean o demasiado grandes para los jóvenes que quieren emanciparse o que no responden adecuadamente a las necesidades.
Ekintza planak, orduan, bauka misio bat eta bizio bat. Misioa da zer egin behar den, eta bizioa da norakoa zen ikustea. Eta orduan, misioa printzipioz da, saiatzea erantzuten planaren bitartez, etxebizitza eskariaren egoera errealari. Komentatu dugu, zegoela, proiekzio hipotetiko batzuk azkeneko 5 urteetan gertatutakoari erantzuten diotenak, baina azkeneko 20 hartzen baldin badira kontuotan, evoluzio ezberdina dela. Orduan, zaila da, baina saiatu behar da pixkat, problemaren tamaino erreala ondo neurtzen eta horri erantzuten. Batzutan, gaindimentsionamendu bat egon daitekelako, susma egon daitekelako. Eta, horretarako garrantzitsua da, soilik eraikitzea, baizik eta gaur egun eraikita dagoenaren aprobetxamendu on bat egitea, dagoena zaharberrituz eta duintasuna itzuliz etxebizitza parkearen zati bati, eta, modu, hori, eta bizioa, hemendik, hori komentatzen zen 10 urteko ikuspuntua, helmuga, jomuga, problematika konponduta egongo ez den arren, saiatu beharko esperantza da, gaur egun ikusi diren problematika horiei nolabaiteko soluzio batzuk ematea parkea, etxebizitza parkea, zaharberrituago egotea, sektore ekonomiko ahulenentzako, alternatibak planteatzea eta segregazio eta marginalizazio hasiera zantzu horiei, nolabaiteko ondorioak ere ematea. Osa, ondorioak, konponbideak. Lehentasun, ez que egin roiatu dugu ja justo neurrietara joan, portxoat, printzipioz baitere garrantzitsua da lehentasun batzuk esartzea, eta da, baitere, konsiente izatea, eta ustu bat zegoela, zu komentatu zuen datu bat oso agerikoa, arrasaten, ia jende guztia, osa, etxe jabeen gehienak, etxe jabe txikiak dira. Badaude etxe asko administrazioenak edo enpresan batenak, baina biztanleriaren zati oso handi bat etxe jabe den enean, problematika hau da, denok gara baitere gero, saltzaile edo erosle edo, eta orduan, gizarte guztiari dagokio, konstiente izatea, bere jarrera pertsonalek ere baukatela kontsekuentzia bat gizartean. Orduan, jarrera espekulatiboen aurrean, denok daukagula pixkat ardura, etxe jabe garen guztiok. Bigarrena, etxebizitza eskuragarria herritarroren eskubidea dela, eta badaude politika zehatz batzuk sektore zaurgarrieni bideratuta egon behar dutenak, baina saiatu behar da ulertarazten eta lortzen etxebizitza politika publikoek gizartearen zati ahalik eta zabalen bati erantzuten. Eta gu arkitekto garen aldetik saiatzen gara askotan esaten diseinuak, hau da, egiten denaren diseinuak nola egiten den oso modu agerikoan erantzun, bide eman dezakela soluzio ezberdinak, soluzio hobeak izaten. Hau da, etxebizitzaren problematika ez da soilik etxebizitza, etxebizitza da hiria osatzen duten beste elementu askoretako bat garrantzitsuena segurazki, baina beste bat mugikortasunarekin batera, espazio publikoarekin batera, eta holako beste gauza askorekin batera. Orduan, diseinu honetik abiatuta, eta hori oso bideratuta dago, auzo berriak erekitzen direan, eta holako kontuetan, horrek ere eragin sozial zabalagoa dauka, ez soilik etxebizitzari dagokionean, baizik eta espektro zabalago batean. Sí, voy a rato, que me enrollo un poco aquí. Decía que el plan de acción tiene una misión y una visión. La misión consiste básicamente en hacia dónde, lo que habría que hacer, y la visión es cuál es el objetivo. La misión es intentar acotar bien el problema, la medida del problema, que a veces no, acotar la medida del problema y ofrecer soluciones a lo que estábamos a esto. Y la visión es cuál sería la imagen, digamos, del mercado de la vivienda, del parque residencial dentro de 10 años, dentro de 10, de lo que sea, que si bien el problema no estará solucionado, sí que se trata, se buscará haber dado respuesta a los principales problemas, intentar paliar la situación habitacional de los que peor están, intentar ofrecer estas diferentes alternativas residenciales a quienes, a la sociedad y tal. Y las prioridades
del plan, que deberían ser, por una parte, poner el foco en que todos tenemos cierta responsabilidad en la problemática de la vivienda en la medida de que muchos somos propietarios, es decir, a la hora de vender, de alquilar, el individuo también tiene cierta responsabilidad en lo que hacemos, entonces hay que ponerlo un poco en el foco. Que el derecho a la vivienda es de toda la sociedad y si bien tiene que haber medidas dirigidas especialmente a los que tienen mayores dificultades, se tiene que entender que las políticas de vivienda tienen que favorecer a la mayor cantidad de gente posible. Y por último, desde el punto de vista más arquitectónico urbanístico, que la vivienda es un problema, que no se puede desentender el problema de la vivienda del problema de la ciudad. La vivienda está relacionada con la movilidad, con el comercio, con el trabajo, con muchas otras cuestiones, entonces un buen diseño en muchos sentidos puede ayudar a construir una ciudad, un pueblo, una estructura urbana más habitable. Y nada, esto también, hau badator pixka, bueno, ekintza planak 4 ardatz nagusi dauzka, ardatz bakoitzaren barruan estrategia ezberdina daude, eta gero estrategia bakoitzaren barruan neurri konkretuak. Hori guztia, baita ekintza planean, dokumentuan bertan, ikus daiteke, ni saiatu naiz pixkat azkar pasatzen ze pintzela orokor batzuk emateko. Decía que el plan de acción tiene 4 ejes generales, dentro de los cuales cada uno tiene diferentes estrategias y dentro de cada estrategia hay una serie de medidas que están dirigidas a conseguir estos objetivos. Quiere decir que muchas de estas cosas son pues, la continuación de medidas, no son todas cosas nuevas que se vayan a hacer, sino son reflexiones sobre cosas que ya se están trabajando. Por ejemplo, y voy empezando por la primer eje, que es la de, eskeraz. Lehenengo ardatza da alokairu eskuragarria sustatzea. Hau absolututa dago hiri antolamendu plan orokorrarekin eta egin daitezkeen orain lantzen ari da aurrez, ez dago onartu, ez? Arrasteko dala garatzen ari den APOarekin alokairua sustatzeko, alokairuaren prezioa jaisteko modurik onena da prezio kontrolatuko alokairu etxe bizitza eskaintza handitzea. Hori egiten baldin bada, merkatuaren prezioa ere jaitsi beharko da, alternatiba merkeagoak daudelako. Horretarako, APOak hainbat hiri garapen planteatzen ditu, guztira 1000 etxe bizitzatik gora egin daitezke aurreikusita dago, horietako 1000 babestuak izatea da helburua. Eta, datozen plan orokor batek dauzka 8 urteko horizontea, gutxi gora bera, honetan, ekintza plana pixka proposatzen duena da, nola hiri zati berri horietan, edo eraikiko diren garapen horietan, tipologia, teknika eta bestelako gauzen eredu ezberdinen bitartez, lortzea, mixifikazio handiago bat, eskaintza ez izatea guztiz homogeneoa, egotea barietatea, hori behar errealari egokitzen zaion etxe bizitza eskaintza bat egotea APOak planteatzen dituen eremu horietan. Bigarrena izango litzateke zuzkidurazko etxe bizitza sustapena. Zuzkidurazko etxe bizitzak dira ekipamendu kontsideratzen diren etxe bizitza batzuk eta behar espezifiko batzuei erantzuten diete. Izan daitezke emantzipazio egorako lehenengo fase baterako etxe bizitzak, izan daitezke zartaroko etxe bizitzak, izan daitezke behin-behineko etxe bat bota behar dela eta rekolokaziorako etxe bizitzak. Orduan, etxe bizitza hauek aukera ematen dute nahiko, baina prezio oso mugatuko etxe bizitzak dira, orduan bizitzako fase batzuetarako alternatibak sortzeko balio dute. Gainera, ekipamenduak diren heinean, beste erekin batzuekin nahastu daitezke, guri interesatzen zego beltza da, baina, merkatu bat eta etxe bizitzak, eskola bat eta etxe bizitzak, gauzak hola pixkat, hiri dinamiko eta bizi baten logikan doazen estrategia dira. Decía que la primera estrategia es la del fomento del alquiler sostenible, para lo cual lo mejor es aumentar la oferta de vivienda de alquiler limitado, lo cual obliga de por sí mismo a reducir los precios del mercado libre porque tienes una mayor oferta de precios controlados. Entonces, al estar por debajo del precio de mercado, pues la oferta privada se supone que tiende a bajar. Y esto lo estamos trabajando, se trabaja, digamos, dentro de, en la línea del plan general se ha analizado lo que propone el plan general y se sugieren una serie de técnicas y
y formas de que los nuevos desarrollos residenciales que vaya a haber en Arrasate, que este plan calcula que vaya a haber unas 1.000 viviendas protegidas, algo más de 1.000 viviendas, tomen, pues bueno, se respondan a las necesidades habitacionales de que hemos hablado, que haya una mezcla de alquiler, propiedad, de qué pequeño tamaño, gran tamaño, bueno, esto. Y la segunda era que los alojamientos dotacionales, que son viviendas un poco diferentes, que están en parcelas de equipamiento, no es porque la vivienda en sí sea diferente, sino porque responden a necesidades pues como son la emancipación en una primera fase o en la vejez o recolocaciones temporales. Bueno, es una herramienta que puede servir para ofrecer una alternativa temporal, que puede ser 5 o 10 años, o sea, es decir, que no es temporal a corto plazo, sino que son alternativas habitacionales diferentes que aumentan en general la oferta de vivienda en alquiler. Otra beste bi neurri, bueno, goizien hitzaplanen, bai, arda lokairuan eskuarreagaren sustapenean, landa eremuaren bizi berritza, bueno, landa eremuan normalean tipologiak izaten dira unifamiliarrak, etxe handik eta garestiak, eta horrez da egoten aukerarik jende gazteak emantzipatzeko. Badaude esperientziak leku askotan, hor landa eremuan ere, etxe bizitza tipologia ezberdinen bitartez, lehenengo fase, bertako gazteek, bertan geratu alizateko aukera izatea, alokairuzko etxe bizitzen sustapenarekin. Eta, bueno, gero komentatzen azkena, etxe bizitzaren sustapena errazta diseinuaren bidez. Diseinua, hau da, arkitektura edo eraikinak, urbanizazioak nola egiten diren, garajeak sotoan erekitzen ditugun, esto es una cosa mía, garajeak sotoan erekitu, garajeak beste leku batera antolatu, edo garajeen beharra birplanteatu, kotxea ikitzaren beharra birplanteatzeak, eraikuntzaren prezioa asko merketu dezake, eta merketze horrek eragin dezake gerora salmenta alokairu kostua edo, bueno, murriztuago izatea, edo etxebizitza babestu gehiago egitea prezio berberean. Decía que, bueno, hay otras dos medidas de esta primera eje, que es la la regeneración de los entornos rurales, que generalmente tienden a tener tipologías de viviendas unifamiliares de gran tamaño, caseríos, que son muy difíciles para que la gente joven pueda emanciparse. Entonces, existen experiencias que desde la intervención pública o desde el fomento o la ayuda desde lo público pueden hacer que también en el entorno rural, que son los núcleos secundarios que hay en el entorno de Arrasate, pueda haber vivienda protegida para la emancipación de los jóvenes. Y una segunda línea, que es un poco más, es más discursiva que una medida en sí, pero bueno, es que el propio diseño de los edificios, de los barrios, de cómo se hacen las cosas, puede reducir mucho los costes de construcción y de mantenimiento, lo cual puede hacer que a medio plazo, que el número de viviendas a construir total sea protegidas, me refiero, sea mayor. La técnica también ayuda. Nada. Gero, bigarren ardatza da bizitegi parkearen bizi berritza, oda komentatzen genuen badagoela alokairu, etxe bizitza parkearen zati bat zaharkitzen ari da, eta horri erantzuteko ere, estrategia ezberdinak bilatzen dira. Gaina, etxe bizitza parke zaharrarekin gertatzen dena da, ia beti jabetza pribatukoa dela, eta inoiz ez dago babestuta hau da. Etxe bizitza babestuak kasi beti daude auzo berrietan. Orduan, hainbat neurri dauzkagu pixkat zentzu hortan. Lehenengoa da, etxe bizitza babestu kalifikazioaren estrategia lausoa deitzen zaiona. Hau honek izan nahi du, hainbat neurri ezberdinen bitartez, saiatu beharko ginatekeela, baita ere eremu kontsolidatuetan, non etxe bizitza promozio berri handiak egin ezin diren, gutxinaka etxe bizitza babestuak lortzen. Hori egin daiteke, lokalak etxe bizitza bihurtzea albidetzen baldin bada, lokal horiek etxe bizitza babestu izaera euki beharko lukete. Segregazio bat egiten baldin bada, etxe handi batena, hortik sortzen den etxe bizitza bat, babestu izango litzateke. Eta horrela, lortzen da, banaka, baita ere eremu kontsolidatuetan etxe bizitza babestuak euskuratzen. Beste aukera bat da, birdentsifikazioa taberneratzea, hau da, hiri eremu bat zaharkituta edo ez egokia denean, ez egokia edo interbentzio potente bat behar duenean, hirigintzaren bitartez eta operazio urbanistikoen bitartez eremu horietan ere jarduteko aukera. Hemen planteatzen zen, apoarekin paralelo edo joan gaitezkela identifikatzen ze eremuetan epe ertain luzera joan daitezken olako zirugia urbanako operazioak egiten eta operazio horietan ere etxe bizitza babestua eskuratzen. Decía, el segundo eje tiene que ver con
tiene que ver con la rehabilitación del parque existente, porque generalmente porque está más envejecido y necesita inversiones para su dignificación y su mejora. Y también ocurre que la mayoría de viviendas protegidas tiende a estar concentrada en barrios nuevos, mientras que todo el parque residencial histórico es privado y no protegido. Entonces, la primera medida es una estrategia difusa de calificación de vivienda protegida, que son como diferentes medidas, con las que se pretende conseguir puntualmente viviendas protegidas en entornos ya consolidados. Estos son segregaciones de viviendas en las que si se salen dos viviendas, una de ellas tiene que ser protegida, cambios de uso de locales a viviendas que también habría que obligar a que la vivienda fuera vivienda protegida, cosas de este estilo. De hecho, ya tiene una ordenanza al respecto que ya funciona, entonces esto es como la continuación de ese trabajo. Y la siguiente, otra medida sería la regeneración mediante la densificación o la transformación urbana, que son encontrar lugares que están deteriorados o infrautilizados o mal, entornos que mediante el urbanismo se puede transformar y en esos lugares también, dentro del tejido consolidado, obtener vivienda protegida. Eta, azkenekoa, etxebizitegi parkean berroneratzea, hau da, diru laguntzen bitartez, gaur egun dagoen parkea duintzeko estrategia bat, eta honen, kasu honetan da, udalak bai badauzka bere diru laguntza propioak, baina baitere badaude beste Eusko Jaurlaritzatik eta datozen beste diru laguntza asko, orduan udalak egin behar du nolabaiteko lanketa edo bide guzti hauen promozio eta erabilera egoki bat, sustapen bat. La última es un poco ya más, es la propia rehabilitación de los edificios mediante subvenciones y ayudas que se ha hecho toda la vida y que el propio Ayuntamiento de Arrasate tiene unas líneas propias para la regeneración, para fomentar la rehabilitación de viviendas. Lo mismo ocurre con el Gobierno vasco y otras administraciones, entonces esto busca seguir en esa línea y empujar por ahí. La tercera línea, no sé si me estoy pasando, alokairurako prestazioen eta diru laguntza sistema, hau berdina, hau nagusiki da jada martxan dauden neurri batzuk, berriro ezagutzera eman jendeari, gero eta jende gehiago haien baitan laguntza hauek eskuratu aldi izan. Hemen sartzen dira gazteen emantzipaziorako diru laguntzak, Euskal Jaurlaritzarena emantzipa eta gazte lagun diru laguntzak dauzka, Arrasateko udalak ere badauzka diru laguntza propio batzuk lehenengo gaztei bideratuta. Gero badago bigarren laguntza lerro bat kolektibo zaurgarrienei bideratua. Hauek izaten dira gehien bat etxe bizitzaren eskubide subjetiboa onartzen dutenak eta etxe bizitzaren komplementuzko diru laguntzak direnak. Lerro honetan ez da neurri espezifikoak, baina da idea da Arrasateko udalak egin beharko lukeela gauza neurri guzti hauen promozio eta sustapen bat, eta aldi berean kontrol bat eta saiatu bideratzen ikusten nola diru laguntza hauek, gehien bat kolektibo zaurgarrienekin zerikusia dutenak, progresio egoki batera daramatela eta pertsona horien egoera aldatzea bilatzea zen. Hori da azkenan helburua, ez da paliatiboa betirako, baizik eta printzipioz egon beharko luke bideratuta pertsonen bizi baldintzak hobetzera. Eta gero beste neurri fiskal batzuk alokairua sustatzeko, neurri fiskalak incentiboak izan daitezke, eta kasu honetan uste dut Arrasateko udalak badauka ja IBIaren obaria, urtean etxe bat izateagatik, obaria 99%koa, zuk etxe hori Eusko Jaurlaritzaren etxe bizitza programei eskaintzen baldin badiezu. Holako neurriek ere balio dezakete existitzen den parkeari erabilera hobe bat ematen. Ya solo queda una línea. Decía que la otra línea sería la de el sistema de ayudas y prestaciones dirigidas al alquiler, que no es una medida específica
del ayuntamiento, o sea, de Arrasate, sino que es un conglomerado de medidas que existen, algunas del ayuntamiento, otras del gobierno vasco, que están dirigidas a paliar o ayudar en diferentes momentos. Para los jóvenes están las ayudas de Mantzipa y Gaztelagun, también el ayuntamiento de Arrasate tiene algunas propias medidas, entonces esta eje estratégico propone pues intentar tanto promocionar el fomento de las existentes como reconsiderar si las propias que gestiona el ayuntamiento son adecuadas, hay que modificarlas, hay que aumentarlas, es un poco una reflexión en ese sentido. Y luego hay otras que están destinadas a los colectivos más vulnerables. No, tampoco los he dicho antes. Creo que sí, que el ayuntamiento tiene unas ayudas ahora mismo de 15.000 euros, creo que son. Bueno, hay una partida de 15.000 euros en la que responde a unas 45 o 55 demandas, solicitudes anuales, y que financian, depende del nivel de renta, entre el 20 y el 50% del alquiler, hasta un máximo de 250 en el caso de los más vulnerables. Sí, que es una ayuda que tiene el ayuntamiento. Así que. Y luego la última era una línea de subvenciones fiscales o beneficios fiscales a aquellos que pongan sus viviendas a disposición del gobierno vasco para alquiler sostenible. Entonces, esta medida son un abanico de medidas un poco que pretenden, mediante incentivos y ayudas, promocionar la vivienda, el alquiler y la posibilidad de emancipación. Eta gero azkeneko lerroa da gobernantza eta erakundeen koordinazioarekin zerikusia duena. Pixkat, por simplificar, administrazioa daukate gaitasuna, azenarioa eta makilaren metafora hartuta, zuk incentibo batzuk emanda edo zigor batzuk iradokita, baukazu gaitasuna, herritarrek beraien ondasuna, kasu honetan etxe bizitzak, modu batean edo bestean bideratzeko printzipioz helburu kolektiboki hobe bat lortzera. Honek esan nahi du, estrategia ezberdina askorekin, batzuk zigortzaileak izan daitezkenak, beste batzuk interbentzionistak, erregulatzaileak edo optimizatzaileak, modu ezberdinetan saiatzea gaur egun dagoen etxe bizitza parkea bere helburu soziala betetzera bideratuta egotea. Horrek esan nahi du, estrategia zigortzailearen barruan egongo lirateke ibiaren gainkarga, hau da, utxik dauden etxe bizitzak, ibiaren gainkarga edo etxe bizitza utxaren kanona, uste dut bigarren hau dela hartuko den, ez? Etxe bizitza utxaren gaineko kanona da, utxik dauden etxe bizitzetan urtero esartzen den tasa bat, handitzen doen tasa, urte handitzen doan tasa bat, etxe bizitza horri erabilera bat ematea sustatu nahi duena. Honetarako, ondo egin behar da, etxe bizitza utxak zeintzuk diruen modu argian esaten duen erregistro bat, guztiz garantista izateko eta ez kobratzeko beharrezaionari, eta benetan justoa izateko. Eta honekin batera negoziazio eta mediazio neurriak, konbertsazio neurriak egon behar dira herritarren eta udalaren artean. Estrategia interbentzionista, hau, pixkat, lurzoru urbanizagarrietan eta olako eremuetan, gertatzen administrazioa saiatu behar da baitere eremu horietan, irigintza klasikoaren logika espekulatibotik irten eta negoziazio, kooperazio bidez lurzoruen prezioak murrizten saiatzea, horrekin gero, etxe bizitza babestu kopurua egin daitekena handiagoa izan dadin. Hau ustea dira pixkat, hori interbentzionista dagokiona. Estrategia erregulatzailea da, pixkat, eremu tentsionatu deklarazioak dauka, honetan sartu nahi genuen, hau da, aukera ematen du, deklaratu izatek neurri batzuk ezartzen ditu, eta etxe bizitza prezioa alokairua ezin dela X baino gehiago igo, estrategia erregulatzailea hori izango litzateke, hau da, eremu tentsionatu deklaratua izan den momentutik, badaude, nolaiteko muga bat alokairuan merkatuarekin egin daitekenarekin.
Eta bestetik badago, beste estrategiat, orain etxebizitza turistikoari dagokiona, hau beste leku batzuetan askoz egoera larriagoa da, arrasaten nik ez da problematika bat, baina egokitzat ikusten da ordenantza bidez, nolabait erregulatzea, etorkizunean gertatu daitekeen problema bati aurrea hartzeko. Osea, etxebizitza turistikoaren inguruko gogoeta bat eta kontrol bat egitea. Eta azkenengoa, estrategia optimizatzailea, helburua da, azpieerabilitako etxebizitza parkea bere funtzionamendu optimora bideratzea, eta hau zen pixkat lehen komentatzen zen, jende asko bakarrik bizi da, jende adineko asko bakarrik, bi etxebizitza batzuk handiegiak dira bere daukaten abilierarako, beste batzuk utxik daude, eta orduan, pixkat dira beste neurri amalgamatxo bat bilatzen dutena, trukatzearen bidez, partekatzearen bidez, saiatzea dauden etxeek haien erabilera optimizatzen. Bi pertsona baldin badoaz etxe bat partekatzera, igual etxe hori libre gatzen da eta alokairu merkatura jar daiteke. Pixkat olako neurriak. Beste batzuk, pixkat negozioak kale mailara, abokatu bufete bat edo ilapaindegi bat, baldin badago lehenengo edo bigarren solairu batean, etxe bizitza batean, saiatzea negoziazio bidez eta hitz egiten, negozio diren gauza horiek kalera jaitsi, eta honek bi gauza lortzen ditu, kalea bizi berritzea batetik eta etxe bizitzak batzuk liberatzea bestetik. Orduan, decía que la última línea tiene que ver con la gobernanza y la coordinación entre administraciones, que es un poco con la metáfora de la zanahoria y el palo, dar incentivos desde la administración para intentar dirigir que la mayor parte del parque residencial cumpla su función social, es decir, que se destine al uso de vivienda. Para ello hay una estrategia penalizadora, digamos, que tiene que ver con gravar, digamos, la vivienda vacía, para intentar que salga al mercado con el tiempo. Para eso habría hay que andarse con mucho cuidado con lo que se define como vivienda vacía para no generar situaciones injustas hacia el propietario, pero eso es gravar estas propiedades que no están cumpliendo su función. Una estrategia intervencionista que tendría que ver ya más con la gestión del suelo que se va a desarrollar urbanísticamente, digamos, entonces y tratar de que desde la administración, mediante negociación y cooperación, obtener el suelo de la forma más barata posible para que las operaciones urbanísticas puedan tener la mayor cantidad de vivienda protegida posible en esos suelos. Una estrategia reguladora que tiene que ver con la declaración de área tensionada permite ya, de por sí, genera unos resultados, que es que no se puede subir más el alquiler anualmente de lo que indica es algo así, ¿no? El IPC. Entonces, entonces ya hay el propio hecho de la declaración de área tensionada genera un cierto paquete de medidas que controlan los precios del alquiler, y la última medida es la optimizadora, que busca mediante diferentes medidas optimizar el uso residencial. Las viviendas vacías, viviendas grandes en las que vive poca gente, tal vez fomentar que el compartir piso en algunos casos, lo cual puede hacer que se liberen algunas casas que a día de hoy están infrautilizadas en el sentido de que son muy grandes para los habitantes que tienen, ofrecer una vivienda dotacional pequeña a una persona mayor para que luego su vivienda pueda salir al mercado de alquiler. Una serie de medidas que van todas en esta línea de optimizar el parque existente. Y nada, pixkat, ez dut gehiago aipatu dena, hori. Lau hildo hauekin ez da neurri bat, esan dugun hasieratik, ez dago neurri marabilloso bat, estrategia zabal bat da, eta estrategia zabal horren baitan, neurri bakoitzak bilatzen du alden heinean, gauza ezberdinei helduz, soluzioa ematen problematika honi. Eta ekintza planak 3 urteko programa duen arren, neurri gehienak dira pixkat mentalidade aldekete bat bezala planteatu behar dira, izango da etorkizunera begira udalak nola jardun beharko lukeen ikuspegi bat. Decía eso, que estas 4 estrategias y todas las medidas que de ellas derivan no son una única medida maravillosa, sino son todo una amalgama de pequeñas medidas, cada una
que pretende enfocar el problema de la vivienda o responder al problema de la vivienda desde una perspectiva diferente, y que si bien el plan de acción tiene un programa de 3 años, lo que esto plantea, lo que este plan de acción plantea es un cambio de mentalidad dentro de la propia administración, pero bueno, que también se quiere mostrar hacia afuera de una forma de hacer las cosas, de bueno, pues que hay que intervenir, que hay que plantear las cosas de una forma diferente a lo que se hacía hasta ahora. Y nada, pixkat, nigatik, hau. Bai, bueno, nik hartuko dutzet pixkat hitza oin arte errepikatu duzuen gauza bati dela, bat ez dagoela formula magikorik hontan, ikusi duzuen bezala diagnosi baten ondorioz ekintza plan bat osatu da, 4 ardaz dituena, eta ardaz bakoitzan barruan hainbat lanlerro jarriko die martxan, hori batetik, eta beste batetik, bai naiz eta ekintza planak 3 urtetarako epemuga badaukan, eta gune tentsionatuen izendapenak 3 urtetarako dan gero berritzeko aukerakin, gune tentsionatuen izendapenera lotzen dien ekintzak gutxi diela, bakarrik gune tentsionatuen izendapenera lotzen dielak, ez? Zuke ointxe esan duzu moruan, bada mentalidade aldaketa bat, eta bada egiteko moduen aldaketa bat, ze soluzio biderik badau, egiteko modu horrek aldatu inbar ditugu. Decía que, tomando la palabra a todos los ponentes, no hay una solución mágica, no hay una fórmula mágica a la problemática de la vivienda, a la situación de emergencia, como estamos denominando últimamente la que vivimos. Este plan, derivado del diagnóstico que se ha realizado, se plantea en 4 ejes, y en esos 4 ejes se contienen diversas medidas que inciden en muchos aspectos de la vivienda. Y decía también que el nombramiento de zona tensionada es para 3 años, que se renueva cada 3 años, porque ya se ha explicado al inicio, tienen que cumplirse determinados parámetros para que sea declarada zona tensionada. Esa declaración activa ciertas líneas de trabajo, pero lo que se plantea aquí es un cambio de paradigma, porque si no cambiamos el chip todos, va a ser muy difícil solucionar el problema que tenemos entre manos. Entonces, Arrasateko udalak, esan moruan, azkenengo honek izan dizke, alokairu prezioari muga jarri edo jabe handiak eukibarreko etxe bizitza kopurua izendapenan ondorioz 10-tik 5 jaistia, horrek bai da oso izendapenari lotuta, baina gainontzeko ekintzak epe luzeaurako planteatzen die. Oso zaila da 3 urtetan honi buelta ematea, oso zaila. Ezinezkoa da 3 urtetan honi buelta ematea. Orduan, Arrasateko udalak pixkat lan lerro batzuk badauzka martxan ja, eta oin azalduko ditugu handienak, beste guztiak martxan jarri beharko ditugu, eta ekintza planean sartuta daz ardatzak, estrategiak, jarduketak, kronograma baten baitan, urrengo 3 urteretarako, eta gero work in progress deitu dutzien hortan, lanean ari gara beste zutabe bat, ze gai asko 3 urte hauetan, urrengotan, eta urte askoan zehar abiatu beharko ditugu. Voy a contar ahora un poco las líneas de trabajo que ya estamos llevando a cabo, ya las tenemos en marcha, y las que pretendemos poner en marcha en un plazo corto, pero muchas de las medidas que se plantean aquí son a muy largo plazo y que también las estamos comenzando o contemplando su ejecución. Orduan, lehenengoko puntua etxe hutzen mobilizazioa deritzoguna da. Badakizu etxe hutzen, Arrasaten aipatu da hasieran 1000 bat etxe bizitza da zela erroldagabe. Erroldagabe da zen etxe bizitza horretan, ez da inor erroldatuta, baina ez daukate zertan utzik egon. Orduan, lanketa bat egiten hasita gaz, erroldatu gabeko etxe bizitzak identifikatuta daz, baina beste parametro batzukin gurutzatu behar ditugu datu horreik, benetan etxe bizitza horreik utzik da zen ala ez jakiteko.
Normalean ur kontsumoekin gurutzatzen da, etxe bizitza horrek ur kontsumo horik daukaten ala ez ikusten dalako askotan, eta horren arabera osatu behar da errolda bat, eta onartu behar da etxe bizitza hutsen zerrenda bat merkaturatzeko. Decía que, en primer lugar, para la movilización de la vivienda vacía, tendremos que cruzar diversos datos, porque los datos que se han facilitado hasta el momento sobre unas 1000 viviendas sin padrón no quiere decir que esas 1000 viviendas estén vacías, que puede que viva gente y no esté empadronada, entonces se suelen cruzar esos datos normalmente con los consumos de esa vivienda, normalmente con los de agua. Estamos trabajando en esa línea para que tengamos un padrón de vivienda vacía fiable para poder tomarlo a actuaciones. Normalmente la gente se suele, no sé si, gente pixkat apuratzen da, etxe bizitza hutzen gainean jarri beharreko kanona dalata. Kanona legea jasotzen dau, 2015ko lege baten jasotzen da etxe bizitza hutzen gaineko kanona, eta Arrasateko udalan helburua ez da kanon hori bota 800 etxe da zela hutsik. 800 etxetan kanona jartzea. Arrasateko udalan helburua da etxe bizitza horrek merkaturatzea. Orduan, beste herri batzutan eindan lanketari jarraitzeko planteamendu bat bada, etxe jabeekin inbarreko lanketa bat izen da, zuk etxe bizitza bat utxik daukazu, etxe bizitzak badauka helburu sozial bat, etxe bizitza erresidentzia bezala erabiltzea, eta ez utxik eukitzea, beraz, horren bueltan lanketa enbeharko dugu kanona ezartzerako. Decía que la idea o el último planteamiento del Ayuntamiento de Arrasate no es establecer el canon, sí, porque habrá que regularlo, pero no que las, digamos, 800 viviendas que estén vacías en el municipio tengan un canon encima de su uso. La última idea del Ayuntamiento de Arrasate es que esas viviendas se pongan en el mercado, que se pongan en alquiler. Para eso habrá que hacer un trabajo, sobre todo con los propietarios de las viviendas, hablar con ellos y explicarles, cosa que entiendo que saben, pero ya se ha apuntado en la primera explicación de los ejes de trabajo, que cada una tenemos la responsabilidad de para qué utilizamos nuestras viviendas, si son para vivir o si son para otra cosa. Las viviendas, su fin social, su función social es la de vivienda, la de lugar de habitación para los ciudadanos y ciudadanas, y queremos que esos recursos entren en el mercado. Hori izango litzake lehenengoko lanketa, martxan daukaguna ja, errolda hori osatzen gabitzelako, etxe hutsak merkaturatzeko bide hori. Bigarrena, eta bigarren honen barruan, badaz, horrengo bi diapoak igual lotuta, bada etxe bizitza berriak eraikitzea. Gobernu honen helburu lehena ez da etxe bizitza berriak eraikitzea, erabili gabeko etxe bizitzak merkaturatzea izango litzake. Azken baten badauzkagulako baliabide batzuk gaur egun eraikita da zenak eta ez dienak erabiltzen. Baina egia da, Arrasaten gaur egun indarrean dagoen plan generalean, APOan, 2016koa da, hainbat eremu da zela jasotzen dituztenak etxe bizitza eraikitzeko aukera. Eta 2016tik 10 urte pasatu die, eta 10 urte pasatu dien hortan, garapenak aurrera eraman gabe daz. Eta hortik 1000 bat etxe bizitza babes ofizialeko edo tasatu edo tipologia desberdinetan egiteko aukera egongo litzake. Orduan, hor badau lan bat beharra etxe bizitza horrek bideratzeko. Decía que no es la primera opción de este gobierno la construcción de nueva vivienda, pero sí es una de las opciones que hay que poner encima de la mesa. La primera sería la movilización del parque inmobiliario existente, pero una opción que se pone encima de la mesa también es la construcción de nueva vivienda. Actualmente el plan general, que es 2016, han pasado 10 años desde que se aprobó, contiene sobre todo cuatro sectores o 4 áreas que prevé la construcción de nueva vivienda.
Esas 4 áreas, aunque el plan general sea del 2016, en el plan anterior también estaban recogidas y no se han movilizado. La verdad es que 3 de las 4 son de propietarios privados y, bueno, pues ahí están sin movilizarse. ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento de Arrasate? Zer egin dezake Arrasateko udalak bere esku dauen lurzoruak mobilizatu. Eta hortan gabitz, eta hori da urrengo lan lerroan jaso duguna. Badakizue, San Andres Barriko eremuan, lehen polmetasa fabrikauen lekuan, etxebizitzak egiteko aukera dauela. Eremu hortan, 3 tipologiatako etxebizitzak jasotzen die. Eta bada eredu bat, uste duguna egokia dana, etxebizitza tipologia desberdin arteko mistura hortan, segregazio egoerarik ez gertatzeko, ezta? Gaur egun, San Andres Berriko eremuan eraiki die etxebizitza libreak. Eta badaz, 2 partzela, bat udal jabetzakoa dana, bat etxebizitza tasatuak egiteko, eta beste bat tasatuak egiteko, eta beste babes ofizialeko etxebizitzak. Arrasateko udalak eskaini dutzoia da Jaurlaritzari lursail hori. Eta hitz egiten gabitz, nola lotu, hitzarmen baten bidez, lagapen hori Eusko Jaurlaritzak etxebizitzak eraiki ahal izateko. Decía que una de las áreas en la que se prevé, según el plan general, la construcción de nueva vivienda es la área de San Andrés Berri, la antigua Polmetasa. Actualmente se han ejecutado las viviendas libres, pero también se recogen en esa área 2 parcelas, una para vivienda tasada y otra para vivienda de protección oficial, y la propiedad de la parcela para viviendas de protección oficial es municipal. Actualmente llevamos unas cuantas reuniones con el Gobierno vasco para conveniar la cesión de esa parcela para que el Gobierno vasco construya viviendas de protección oficial en ese área. Y la segunda línea de trabajo con Gobierno vasco es, que también se ha mencionado en las líneas de acción del plan, mesedetako ikastetxe zaharra, la Mercedes hautzen dugun eraikin hori, ekipamentu bada, eta ekipamentu bezala zuzkidurako bizitokiak egiteko aukera ematen dugu. Zuzkidurako bizitokiak palabrejo bat ematen daudela, baina azkenean badie etxe bizitza, tamaina txikiago aukitzen dabien etxe bizitzak, ez etxe bizitza merkatuan sartzen dienak, ekipamentu bat dalako, eta publikoak dielako kasuntan. Planteatzen den aktuazioa bada, gaur egun, hemen badauzkagu mesedetako bi aizpa etorri dienak entzutera gure aurkezpena, beraiekin akordio bat lotu dugu, eta horrengo asteetan hartuko da udalak erabakia eraikina erosteko, eta planteatu dana da bai Jaurlaritzari eta baita Gipuzkoako Foru Aldundiari be, zuzkidurako bizitoki horreik edo etxe bizitza modu txiki horreik egiteko aukera. Udalak erosiko leuke eraikina, udalak jarriko leuke baliabidea, eta beste administrazioak hitzarmen bidez egingo leukie honen lanketa. Jaurlaritzakin gazteentzako etxe bizitzak bideratu nahi genituzke, eta zaintzari lotuta eta adineko personen beharrei erantzuteko aldundiakin. Hemen bai aipatu, eta behin da berriz esaten da, mahai hontan esan da, eta azpimarratu nahi dugu, egoera honi aurre egiteko ezinbestekoa dela administrazio maila desberdinen arteko lankidetza. Arrasateko udalak bakarrik ezin dau etxe bizitzaren larrialdi egoera honi aurre egin. Ordan, uste dut garbi dauela, danon artean egiten ez badugu oso zaila izango dela erantzun minimo bat ematea. Decía que otra de las líneas de actuación es la reconversión del antiguo Colegio de la Merced. Nos han venido las hermanas a ver lo que vamos a presentar. El Ayuntamiento de Arrasate ha acordado con ellas la compra del edificio, que se tomará la decisión en Gobierno en las siguientes semanas. Y este edificio es un edificio equipamental, antiguamente era un colegio, y lo que pretendemos que se instale ahí es, por una parte, viviendas dotacionales o alojamientos dotacionales para jóvenes, que son alojamientos, digamos, más pequeños para impulsar la emancipación, para ese tipo de familias que no son las familias tradicionales, como decía Guillén, son unidades más pequeñas. Y por otro lado, instalar
unidades de cuidados o viviendas para mayores con cuidados. Hemos planteado tanto a Gobierno vasco como a Diputación Foral de Guipúzcoa el conveniar estas dos actuaciones. Estamos trabajando con las dos administraciones y sí que querría recalcar pues lo que he comentado en euskera, ¿no? Este problema tiene muy difícil solución, pero lo tendremos que atajar entre todos los niveles de la Administración. El Ayuntamiento de Arrasate solo no va a poder solucionar este problema. Ya es complicado darle solución con la actuación de los distintos niveles de Gobierno. Pues bueno, estamos intentando coordinarnos entre nosotros y en cooperación entre las tres administraciones, pues darle solución a este tema. Esto también lo hemos hablado con las dos administraciones y bueno, esperemos que podamos firmar el convenio en breve. Bueno, esto no estaba previsto, pero como las hermanas han acudido hoy y Aitor Rorobengoa también, les quería dar las gracias públicamente, porque a sabiendas de que había otros negocios especulativos muy interesados en esta construcción o en la compra de la Merced, pues ellas siempre han tenido la disposición y el objetivo de que el colegio quedara en manos de una buena acción social y de vivienda, de poder facilitar vivienda tanto para las personas jóvenes como para los mayores que necesitan cuidados. Entonces, os quería dar las gracias en nombre del Ayuntamiento y entiendo que del pueblo de Mondragón también, por haber facilitado la compra por nuestra parte. Y también a Aitor Rorobengoa por haber sido facilitador y colaborador. Eskerrik asko, Aitor, gurekin indako lan guztiagatik aukera honetara heltzeko. Uste dut, etorkizunera begira aukera ederra izango dela eraikin hau Arrasaterako. Eskerrik asko. Bueno, honen ostean. Beste lan hildoetako bat aipatu da behin da berriz, apoaren aldaketa. Esan dugu gaur egun 2006ko apo bat daukagu indarrean, normalean apoak plan generalak 8 urteko iraunaldia eukitzen daue, baina egia da Arrasateko udalera sartu ginean alderdi guztiok buruan geneukala plan generalak aldaketa bat behar zauela. Ordan, badariogu 3 urte, apoaren aldaketarako beharrezkoak diren dokumentazioa edo dokumentuak osatzen. Mugikortasun plana egin dugu, azpiegitura berdeen plana egin dugu, irisgarritasun plana, genero ikuspegitik azterketa egin dugu, eta epe motzean plan generalan beraren aldaketa bat bultzatuko dugu. Esan bezala egia da, badazela hainbat ere mugaratzeko dazenak, ez diena garatu oin arte, edo behintzat ez osotasunean, eta plan general honek barne bilduko ditu hemen aipatu dian, edo diagnostiko honen ondorioz jarduketa desberdinetan aipatu dian ekintza sorta hori. Ekintza horietako asko plan generalan redakzioan kontuan eduki beharreko ekintzak dielako. Ez dielako egun batetik bestera beste barik bideratzen dien kontuak. Ordan plan general horren lanketak badakizue parte hartzea beti bere barnua neukitzen dagoela, eta plan generalan lanketa hori bideratzen dugunean parte hartzeko gonbidapena luzatzen dutzuegu hasiera-hasieratik. Decía que muchas de las actuaciones que se incorporan en el plan de acción se refieren a modificaciones a tener en cuenta en el plan general. El plan general es del 2016, pero es verdad que cuando entramos en el Gobierno se vio la necesidad de modificar el plan general actual, porque aunque existan zonas que prevean desarrollos, pues no se han desarrollado y se veía necesaria pues, una reflexión sobre la dirección que debería tomar el municipio de Arrasate. Por tanto, decía que todos los planes generales tienen una importante vertiente de participación pública y os invitamos a todos y a todas a que participéis en su redacción. La verdad es que llevamos 3 años haciendo estudios para poder modificar el plan general, la mayoría están terminados
y en breve esperamos poder acometer esta modificación. Eta azkenik beste lan ildo bat epe motzean jarriko duguna martxan, da lokalak etxebizitza bilakatzeko ordenantza. Gaur egun badakizu Arrasatek badaukala ordenantza bat martxan, ordenantza bat onartuta dauka, eta ordenantza horrek jasotzen ditu hainbat baldintza lokalak etxebizitza bihurtzeko. Eta ordenantzak berak marrazten dau eremu bat non lokalak etxebizitza bihurtu lehiken. Beste eremu batzuk, merkataritzari lotu hauak dienak eta beste baldintza batzuk dauzkatenak eremu hortatik kanpo gelditzen di. Aurtengo araudi zerrendan, aldatzeko dauzkagun araudi zerrendan bat hau da, eta aztertzeko hainbat puntu bat dauzka. Alde batetik eremua beraren azterketa, egia da gaur egungo Arrasatek daukan funtzionamentua ez dela segurazki ordenantza idatzi zanean zeukana, eta bestetik aipatu den lan ildoetako baten, gaur egun lokalak etxebizitza bihurtzen dien hortan, ez die babestutako etxebizitza bihurtzen, eta horri buelta bat eman behar jako. Decía que la última línea de actuación que estamos trabajando, entre todas las que recoge el plan, es la modificación de la ordenanza de transformación de locales en vivienda. A día de hoy Arrasate tiene aprobada su ordenanza, pero entendemos que necesita una revisión, por una parte porque delimita ciertas zonas en las que se excluye la modificación de local a vivienda y habrá que darle una pensada a ver si esas calles, esos espacios tienen la posibilidad actualmente de transformarse en vivienda, y por otra parte también la naturaleza de las viviendas que se consiguen mediante esta transformación, porque a día de hoy son viviendas libres, no son viviendas protegidas. Y una de las líneas de trabajo que recoge el plan es precisamente la indicada. Eta ia bi ordu eta gero, nahi baduzue, hurrengo zera da galderak, hene batek egezin duzku, galderaren bat edo proposamenen bat baldin badukazue, entzungo zaitzuegu, erantzun ahal izango dutzuegu, edo ez segun zer dan, ordan zuena da hitza eta esango duzkuzue. Arratsaldeon, ondela gutxi Goienak eskatu zidan artikulutxo bat idaztea, 3 hilabetero. Hiru hilabetero idazten dut alako artikulutxo bat, eta nire azkenengo artikula izan da, nola etxebizitza gaia izan behar dela datozen hauteskundetarako borroka esparru ertzia, ezta? Hortan, konturatuen naiz nahiko zuzen ari nintzela, astebukara honetan egunkari, irrati, telebista, denetan agertzen zen alako, eztabaida sakona esan genezake etxebizitzaren beharrari buruz, ezta? Hortan, kontutan izanik dagoeneko agian hasiko zinetela datozen hauteskundetarako zuen egitasmoa prestatzen, erderaz programa denaz, nire lehenoko galdera izango litzateke datorren legealdirako bildu pentsauta ote daukan etxebizitza batzorde bat sortzea Arrasateko udalean. Zure zutabe irakurrita, asteburu hontan, bertan jasotzen zen proposamena, ez dugu, asteburuko zutabe eta proposamena da, eta ez dugu aztertu, egia da batzordeak agintaldi berri bakoitzean pentsatzen diela eta planteatzen diela. Denpora dago, azkar joatean nahi duzu, baina denpora dago. Baina, bueno, apuntauko dugu proposamena. Bai, eskerrik asko aurkezpenegatik. Niogot 3 galdera motz izango zienak. Bat, Gislaneko Mikel entzat usteot? Imanol, hori.
Arrasate, 5 barrutitan banatu ezue, hori holan banatuta dau hasieratik edo nola erabaki izan? Bai, herriak berak daukan banaketa bada eta horrek lagun, bai, bost barrutitan banatuta dago herriak berak holako antolaketa badaukalako eta gero informazioa gurutzatzeko eta ematen da aukera konparatzeko beste eremu batzuekin. Egin ziteken beste banaketa bat, Jaurlaritzak beste modu batera egiten du, baina kasu honetan udaletik ere udaleko lurralde antolaketa eskatu zitzaigun eta horrela egin dugu. Eta gero, Razeko Mikel, zu bai? Gilen. Bate mongat. Ninguna. Totalmente. Komentau zu apur bat segregazioana, ez? Arrasaten ez dela grabia, baina apurka badabiela ikusten, eta ez dakit hori nola neurtzen da, nola baloreu dan, eta zerekin konparau dan. Nik uste dut apurka jendeak bai ikusten dagoela nola biztanleria dabien segregatzen apur bat, ez? Eta hori, galdetziaren nola neurtu dan, o zerekin konparau dan. Neurketa baino gehiago izan da pixka konklusio intuitibo bat, esan dut, datuak, zuk dauzkazu, orduan. Bai, hori kasu, zera, Arrasate neko, biztanle kopurua ondi xamarra daukanez, azkenean segregazioa ikusten da errenta mailaren arabera, non konzentratzen den errenta batzuk eta besteak, ez da? Orduan, 5 sekziotan ikusten da, sekzio bat gehien errenta altuena daukan sekziotik bajuena daukan ere diferentzi nabarmen badagoela, eta nolabait ere gero ikusten duzu ere eraberean jendea non jarri den bizitzen eta non konzentratu den. Orduan, gero hori jatorriarekin gurutzatu dezakezu eta ikusi dezakezu, adibidez, atzerritik etorritakoa non jarri diren bizitzen eta horrelako gauzak. Eta orduan, bai, segregazioa bada momentu honetan prozesu bat gune metropolizatu guztietan, zuen kasuan Debagoiena, baina izan ziteken Donostialdea, Bilbo ingurua, prozesu bat martxan dagoena, eta nolabait ere bizitegia ordaintzeko aukerari edo espektatiba sozialei lotutakoa. Orduan, jendea mugitzen da bere gustoko eta bere usteko inguruetara, batzuen kasuan, eta beste kasuan alduten lekura, ez da? Eta bai, segregazioa gertatzen ari dira, nabarmena da, Bilbon mundaka, esate baterako Bilboa ondian mundakan zer dagoen, kasu, eta zer dagoen Berangon, beste aldetik, eta zer dagoen, esate baterako, Barakaldon, Barakaldoko zenbait ere mutan. Preguntaba sobre todo, y explico, con respecto a cómo se mide la segregación, en el caso de Arrasate, pues hay cinco secciones que, digamos, en las que podemos ver, sabemos cuál es la renta media de las familias por sección, sabemos también cuál es, digamos, el origen de la gente que habita, incluso de los últimos empadronamientos, y por tanto podemos ir viendo y visualizando un poco de lo que hablaba Guille, ¿no? De cómo en cada área pues se van concentrando pues unas características, sean de origen, sean de capacidad, disponibilidad económica y también de edad, porque también hay que tener en cuenta que las segregaciones también van por edades y puede haber, y precisamente por eso en el estudio que presentan los del estudio RAS, habla mucho de compacidad y de que en la misma área convivan grupos de edad distintos, orígenes distintos y características socioeconómicas distintas y que eso cree comunidad, ¿no? Yo, bai, pixkat honan sakondu zapurtxo bat, da pixkat irigintzarekin zer ikusi daukan zerbait. Gaur egun irigintza planteatuta dagoen moduan, dago oso bideratuta promozio tamaina erdi handiak egitera pakete separatutan. Horrek esan du, 150 hemen, 200 hor, kantitate handiak. Horrek, gaina tipologia, esan duana, tradizionalekin astuta, gehienetan 2-3 logelako etxeak izaten dira, tamaino erdi aldi batekoak, oso, libreak direnakolakoak izaten dira, oso paketetan egoten da dena banatuta. Irigintzarekin zer ikusi daukaten neurrietan esaten nuena zen, edo komentatzen dugun askotan da, paketeak txikiagoak eginek, ez du esan nahi, operazio guztian igual 500 etxe egongo dira, baina 200eko 3 pakete beharrean, baldin badira, 30eko 12ko pakete, aukera gehiago dago nahasketa soziala, tipologikoa, kulturala, denetarikoa emateko, eta horrek ere, arkitekturan ikuspuntutik, beste pentsaera aldakete bat
behar du, bai promoten aldetik, bai administrazioen aldetik, bai eroslearen aldetik ere bai, zen normalean modelo bat dago buruan, bueno, pixkat hori. Decía que para la hora de intervenir en esto, es importante, digamos, entender que desde la arquitectura y el urbanismo se puede facilitar incentivar la propia mezcla de usos mediante, técnicas como pueden ser la fragmentación de las operaciones urbanísticas. Generalmente tienden a hacerse paquetes muy grandes de muchas viviendas, bastante homogéneas en cuanto a tipología y a precios. Y eso genera pues la segregación de edad, esa es muy clara, pues gente de padres jóvenes que se compran una casa grande, que todos acaban viviendo en la misma zona. Pues mediante la propia arquitectura y el urbanismo se puede incentivar pues, a diferentes formas de vida en un mismo espacio que favorezcan esta mezcla que creemos que es importante que haya en las ciudades. Bai, eta Joane, bukateko hirugarren galdera bai. Komentatu duzue bastantetan, hori ez, da etxe bizita mota batzuk, erabilera jakin baterako, uste zuzkidura edo lako zerbait esan duzuela, eta zuk esan duzu, hori da zela emantzipaziorako, ez, aukera batzuk, zehartzarorako, eta holan, ez duzue aipatu ikasleentzako aukera hori, ze oin momentuen, arrasaten adibidez, alkilerrian da zen etxe bizitzen gehienak sartzen bazarete idealistan adibidez, beti jartzen dago. Beti ez, baina gehienetan, solo para estudiantes, eta nik uste dut horrek eukilikela efektu bastante herri honetan, ez dakit zen badauko, baina 13-tik 11 egoetan badie. Badauko, da que no se aplica la lau, orduan da mucha más flexibilidad al propietario. Eta ikasle asko uste dut. Flexibilidad, se aplica a la ley civil. Eta Txoene, barkatu bukatzeko, oin momentuen ez dakit ikasleak erroldatuko dian, bintzat, oindala urte batzuk asko ezien erroldaten, ezaguelako emanzipa, oin jauztot emanzipa jasoteko igual erroldatu bizarrela, eta orduan aldatu indala, baina horrei etxe bizita horreik igual egon lehizke apur bat kontroletik kanpo. Eta hori izan, hirugarren galdera. Eskerrik asko. Bai, guk badai dauko detektauta, jende asko kalokatzen dauela etxe bizitzak ez bakarrik ikaslien dako, bai zaurgarritasun egoeran dazen pertsonen dako logelaka. Logelaka eta presio batzutan, heldu gara ikustera kasuak, logela bakoitza 450 euro eta hola. Orduen, hor, tentsionatua dan gune batek bai dauko kopauta alokairuaren presioa, eta hori inkilinuak edo badaki, mandik aurrera badaki. Orduen arrasaten izango dira, 650 eta gehienez 800, segun eta ze etxe mota, hor kopauta egongo da presio hori. Orduen, horrek suposatzen da, printzipioz, mugatu beharko leukela hori. Baina bada, emanzipazioa, suskidurazko etxietan doia zure ingresoen arabera, eta suposatzen da momentu baten emanzipakin eta ikasleak eukiko leukiela aukeria hortara sartzeko adibidez dualetan dauen jendia eta jende hau. Berez ez dauz eurendako aurre ikusita propio, baina bai daukula detektauta ikasleei ematen jakien alokairuak tentsionatzen dauela ondion gehi hau, adibidez, dibortziatzen den pertsona bat, edo bakarrik bizine doen pertsona bat, eta ze hor bai badauz airgarritasun bat. Eta ez, gehitzeko beste barik, leida errendementos urbanos aipatu duzun hortan, maila desberdinetako intervenzioan planteamentua egiten denean, horra joan gaik ez da, arrasateko udalak ezin dau, lege hori aldatu. Baina administrazio maila desberdinen arteko lankidetza hortan, edo pentsat danok norabidetuko bagina, modu berdinean, posible izango litzake olako aktuazio bat eitxia. Beti izaten da, merkatu interbenetzen danean, esaten danean, aldatu zagen gauzetako bat, azkenengo intervenzio masiuan estadutik lege horren aldaketa izen zen. Eta lege horrek aldi baterako alokairuak kanpo utzi zituen. Ordan horbe badauz ere inaundisa. Ez arrasateko udaletik, baina bai beste instantzia batzutatik. Nik azkenengo galdera badaukat, hiri antolamendu plan orokor berriari buruz. 2012 urtean, Europar batzordeak atarazen alako araudei berrezi bat, soil sealing guidelines deitzen dena, eta bertan azaltzen dena da, nauletazako lurre ere, ekonomia borobil baten inguruan landu daitekela eta
agian porlan gehiegi erabilizan dugula eta porlan hori gutxitu egin beharko genukela. Horrekin lotuta 2012 urtean antolatu genuen arkitektura lehiaketa bat San Josepeko harrobiarekin lotuta. 23 entrepresatori izan ziren, Kataluniatik, Madriletik, Euskaditik, eta gero hemen erakutsi egin ziren proiektu guzti horiek. 2016 nola ez ginen horrekin pozik geratu, lantalde bat antolatu izan nuen eta bertan parte hartu izan zuten Donostiako arkitektura eskolak, Kataluniatik ekarri izan genuen Pika Aguilera, bertan oso ezaguna den arkitektura enterpresa bat, LKS ingenieritza eta nire laborategiak eta egin genuen proiektu bat garai hartan hiri antolamendu plan orokorrera aurkeztu izan genuena, ezta? Eta San Josepeko harrobiko fitxari begiratu ezkero, han hiru gauza aipatzen dira, baina bereziki aipatzen dena da etorkizunean San Josepeko harrobia haren ekonomi garapenari bultzatuko zaiola, eta gainera aipatzen da baita ere, nik garai hartan ekodistrito deitzen nionari ura ez dela baztertzen, ez? Eta hortan, nik aipatu nahi nukena da Europar batzordeak ziona, alegia lurra ere berre erabilitekela alako ekonomia borobil batean hori indarrean dagoela. Ez daukagula zagaitik baztertu behar. Eta une hartan bakarrik harrobiaren zoro plataforma den horrek 20.000 metro karratu dauzka. Alegia 3 aldiz la Mercedeko esparrua. Eta bakarrik etxe bizitza lerro bakar bat egin ezkero bertan sartuko liratekela 200 etxe bizitza, 200. Ez da txobikaka. Eta ni pentsatzen dute interesgarri izan litekela hiri antolamendu plan orokorrean berriz ere proiektu horri begiratxo bat ematea. Nik pasentziat gordeta dauzkat 2016tik ona plan den dena, fitxategiak eta behar izan ezkero emango nizkizuek, ez? Hori da besterik, ez? Beste galdera askoa dauka, baina dagoeneko ez beran dutxo da. Eskerrik asko Aitor, eta plan generali lotuta lehen behipatu dugu, gonbidatzen zaituztegu danok parte hartzera planan redakzioan, batez jente gazte ikusten dugu tela hemen, etorkizuneko arrasate danon artean ere ikitzeko. Eskerrik asko, eta besterik ez bada.